Minisitiri w'ubuzima muri Nigeria yatangaje ko umuntu wa mbere wanduye virusi ya corona yagaragaye mu mujyi wa Lagos, ubwa mbere igaragaye muri Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara, yazanywe n'umuntu mu Butaliyani. Ishyaka riharanira kwibohora mu by'ubukungu muri Afurika y'Epfo ryakoresheje imyigaragambyo mu murwa mukuru Johannesburg, ryamagana isaranganywa ry'umuriro w'amashanyarazi no kwegurira ikigo Eskom abikorera ku giti cyabo. Abo muri iryo shyaka baravuga ko icyo cyemezo kirangamiye abakene. Ibihugu bitandukanye bya Afurika byafashe umwanzuro wo kudacyura abanyeshuri babyo biga mu Bushinwa, cyane cyane ko inzego z'ubuvuzi muri ibyo bihugu zisanzwe zidafite ibikoresho bihagije kandi ubwishingizi bw'ubuzima buhenze. Umuryango w'abibumbye uravuga ko inzige zikomeje kuyogoza Afurika y'Uburasirazuba zishobora gutera ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Abantu babarirwa muri za miliyoni bashobora kuzagira ikibazo cy'inzara. Abantu 38 bakomerekeye mu mpanuka ya gari ya moshi yataye umuhanda mu Misiri yavaga mu mujyi wa Alexandria yerekeza i Masa Matru. Abakomeretse bose bajyanwe mu bitaro.